Salam oras marita saluna damang denang meneohlongan ni Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Haanggi songsongi nang nau paribot. Pasrahata di partikiano nakamanginang. Ilos Tuhan tadohita ajupang batasan hipason do lasni roha. Allah mangaratartai majeluhita ide parminggota. Di hari Minggu di tanggal 2 Juni. Maaf kamanginang tanggal 20 Juni 2025. Masuk mahita kamanginang Domingo napa dua hundung Trinitatis setia mengikuti dohot makobasi Tuhan nih setia mengikuti dan melayani Tuhan mata mengikut kamanginang karena mangdenang kebetulan minggu nasal pudang mengupload kami minta maaf kami memang orang sehat kami di partikiannya kamanginang ketong mau kamu kami ditanya nguna satu tong saya di bagasan hai pason tak mahita membuka buku di tanah perjolis yang nomor 2 ada satu dulu Pak Menurut kami Situa R Borus Mamora ada mak batuk-batuk bila kamu jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, comment, share. Jehovah, Jehovah Nah, padua ho nakamanginan sa nomor 25. Holan ayat 2. 20 no masuk nama kamanginan ayat 2. Petuluan kamanginang 174 ayat sada batuk kamanginang bah serak-serak 174 sada ditambah opat.
Namang yutak kamanginang terlungu di roh mangidio nate. 640 olan sed 640 olan ayat sed. Kapan nok usahain kamu? Sol sol la sol mere mere do si la do la sol fa sol 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 la sol mere mere do la fa re do si la si do 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 si la si la si mi mi fa re 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 sol sol la sol mere mere do la fa re do si la si do haholongan sian kejang lasni rumana hoti tupani asini roh sai bonoti rohati Jesus aku asiroha Wan wan bua wan martua haminata Namangi ujar nomor 650 lalu kakak manginang saya 22. Di masa dahulu sahut napor sayai no terjuntuh sadapat kerimoni semoga kini Kristus sadadu panggilinmu di bagasan majoni taraduti hasadani tadi binadoni dami namanya tak kamangilah 715 sada 2 ati 715 Si
perpudi saya kamanginan 724 sada 22 mata baik. Mula teman di tuata, mula teman alita saling kamanginan song ni majolo saat ni parkurata tung mangidom apa memang teman murang kamanginan kebetulan murang fit suara nami batu dan memilih kamanginan sana ni punya mata patur-patur yang bisa itu karena nang romor sangat jalan makan dia mah jauh pada matata setelah sada ama anak dokter di Korbadia. Salam sehat Madita, selamat berlatih. Bagi yang mau berlatih semoga bermanfaat. Yesus memberkati kita. Shalom Ras.